Alpha Mizo Production YouTube channel len tu le ngai thatu te chibai ve kule August ni som ni le panga sang hi som ni pali ania tun tum chu Sunday special news poimo tak mai kan ngai thadona hey zo fa te ta na UMA a hlut zia kan ria a he UMA hi yang lusai association tin sang khajakua som thum panga din ani ti po kan thachau ome punyara tia mizoten aming kan phua yang lusai association tia kum sang khajakua som thum panga adin tuna yang mizo association ti nita a president masapera thanchu reverend sang khu manupui pirin tluang iten welsa an muchuak nol maya reverend sang khu mata chung kwa hi wels rama khosa an nia an ni hian August ni somni sang hi somni pali tlai lama khan wels mar thang lama thanwadar khuwa kan missionary reverend liwe satan upa mizovin niara kan ti mai ta thlan hi an muchua ka punyara chanchin tlang puite pirin tuangin asoya hei hi ngai tha ila a thlan thalak te kan thlir ho don ani chibai ule hei vo in August ni somni hole ni sang ni somni pali tlai lama hian Wales marlam thlang lama ko pakhat thlan badar khwa a than to in kan oma chu kan chu kwa in chu than chu hi kan missionary lo ni chin poimo tak mai Reverend Lewis Evansa le anupui than kha ani a hun rei tak kan zon hu a tiang hian kan han hu chua ka kan lom hle mai punyara ti in mizo chuan kan shela hle a hi a chan chu ama hi engineer ani wang ani a in a chan chin toi te po hi han soi tel ta ila February ni somni panga sang khat zaria somria pakhata North Wales kwa a khote takte arthok Merionethshire alo pianga amai ro chu chu tong chuan America te pemin America la malekha zera engineer azir zawa chu mitnuwa chuan missionary Presbyterian Church of America noya te athoka tute ang chuan annuwa Presbyterian Church of Wales ne te an lo in suizom no in missionary turin Assam rama Karimgঞ্জ kwa sang khan zakwa somthi pariat khan alo thenga ama hi engineer ania pastor ti tur po in annem ke nge ani tiang chuan engineer te alo ni awang khan mamona awangin sang khan zakwa som ni pakwa durtlanga mission in satorin durtlang hospital atante anyang chutata chuan kumsang khan zakwa som ni pakwa khan durtlanga alo chuak ta ani anson ta ani tiang chuan Mizoram kumria zet athoka amaro chu he lai hian anupui Paul Catherine Evansi abula omve a wan doi kha takin sang ka sakwa samthum pathuma khan anupui chuan abore santhut meya anupui hi mizo chuan milim thei tak ani awangin pilimi anti heng he ani ome pilimi chu chu tia nga athi ta kutama chuan dur tlang biak in kota hian an thum he ani athan po ala oma tin punya rahi ami zia po theology an ni lo in le athiam na po engineer te lo ni ma se pastor nem he te ni a pathian thu azir pe me min a chiat pe ya a che me boka thu soi mi tak ani a zoram khatam tak he afanga pathian thu te asoya athi nge ni thu soi mi tak te po ani ama ero chu mi zo chong ero hi chu azir lo athiam lo an ti ani kumsang ka zakwa samthum paroka khan hetanga kumria zata om kumengo zata om huwa kumsang ka zakwa samthum paroka September anrama chuan hole ta kumsang ka zakwa somli pasari October ni som pakwa chuan kumsom ruk parok mi ni in alo bo ta well so ma hon le nu yan nu pui te po anei le a nu pui chu Gladys Evans ni a chu te ang chuan punyara thi nu lok a thlal veilo te a hian
Gladys Evans si po chu alo boral ve ta a te chan hemi athana hianin an phum don he a hemi athana an sia ka hi a Wales le meya amai ro chu aming zia chuanin in loving memory of Reverend Lewis Evans missionary in India ti ani chuan he anupui hi anwaya ko hianin an phum ve a Gladys Evans te chuan an thi ni te po ta hiam thatakin an sia ka tin nei asia te po hi ala travel ma ro chu te ma lo pat ek de nge ni muar kan te don te po ma kan sil fire toothbrush le toi te kan kinga chu te an chuan kan han sil fire hi rin ain a chha the hi chung ko than ani nge ana rin ai takin a than hi alo la num cha a tho ko anwa khop mai ti chuanin punyara poimo na em chu kan ram tan phei chuan YLA din chuak tu te kha an li a kha mizo rama kan mun poimo tak zol bu te alo ban ta ka khan kan missionary te khan enge moni thil thazo te ngai to in YLA Young Mushai Association kha zun ni li le ninga san ka sakwa sampung ka bora khan an lo din ta chu ta chuanin anua ka chuan sa ka sakwa samli pasari atam pe ka chuan YMA thi alo ni ta chu ta kam a president ni masabel chu punya ra he ani he ani chu tia ang taka kan ram ta na thil poimo bo in khenga chong thar te po ina kan man tong kai tu azo ram pui na kan man tong kai kan khotlang pui na tong kai pui bem pol pui mo tak mai lo din chua ka min lo mu chua tu president na masam per lo zel tu kha punia ra hi alo ni ta ani ren Lewis Evans hi apoi mo in a hu le meya chu wang chan a than te po hi kan son na are to abi kin kan fa pa Thomas Lalian zola na zong internet la ma te chu tyang kan om na ne in haksia amai ro chu hei wan nei kha takin kan mu chua ka tyang chan hi vo in a hian kan han kala kan han tlo theya kan lo me mani kan ram ta na an hun cha hun lu zong som gon sen tu te hi an lu a thei hil phal chi an ne lo ani an chunga hian kan lom ma rem na chan chin tha ron then tu te ke hi avamoi o pathian nang man chan chin tha min pe lom thu kan shi che azara hallelujah amen kan ti ni chu kan lom